Kad smo ulazili u tranzicioni period, početkom 21. veka, mnogi su političari, pa i Žarko Korać iz SDU, govorili kako je prošlo vreme klasne borbe i kako danas postoji savez rada i kapitala. Ako je tako, onda su radnici partneri sa kapitalistima. Biti u savezu s nekim, u partnerstvu, znači da postoji ravnopravnost i međusobno uvažavanje. Vidimo li to danas? Ne. Da li smo to videli u periodu posle 5. oktobra 2000. godine? Ne. Za vreme Miloševićeve vlasti, ni tada. Pa gde je taj misteriozni savez i šta ga čini? Da li to znači da svako ko nudi svoj rad, veštinu i znanje, sklapa ugovor sa kapitalistom kao slobodan čovek? Formalno pravno, jeste slobodan, a koliko je potčinjen nakaznim metodama kapitalista i njihovih slugu koji drže glavne poluge vlasti, je drugo pitanje. Dobro, možda misle ljudi na samozaposleno stanovništvo koje otvara agencije u kojim je najčešće samo jedan zaposlenik, koji je ujedno i osnivač. Ali, ugovori koje potpisuju sa poslodavcima često rade u korist njihove štete. Možda misle na Zapad, Skandinaviju. To takođe nema veze sa bilo kakvim savezom i sa državom socijalne pravde. Država socijalne pravde, kako je nazivaju, se urušava svuda, a odnos eksploatator-eksploatisani ostaje samo za veći novac. Da rezimiramo, savez rada i kapitala je savez korbača i krvavih leđa, nepostojeći.